Kunetemu elinokushiwo uKing Bhaka elithi mawufuna ukunqoba ehlisa umoya. Yabo leli temu li true in all respect. Mawufuna ukuliprove liprove. Mawufuna ukuliprove wrong ungaliprove wrong. Don't believe him. Don't believe me. See it for yourself. Uyazi ukuthi khona umuntu owasukelwa kodwa ngesizathu sokuthi umoya kawehlisanga kwagcina kuyena wrong, kwagcina kuyena ogaxilayo. Omunye uthola ukuthi ushayiselwe imoto yakhe, aphume aphakamisa umoya ashaye lo muntu omshayisile, gcina kube yena wrong, gcina mhlawumbe futhi aboshwa. Yabo gcina indaba escalator ngobani uphakanyelwe umoya. Yabo le temu leliya liprove khona isikhathi la izinto zike yilekanyane khona ubona ukuthi yabo izinto lezo ngazi ukuthi khona umuntu oyiphekayo nje. Yabo ngiyashayiseka ngaleso sikhathi leso hlakanipha, beka phansi umoya ungadadazeli. Uyabona ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungadadazeli. Uyabona nokho ke ayilulu kuyenza le yanto, ayilula neze kodwa worth it. Yabona lento ekuthiwa isilwane, lento ekuthiwa evil spirits, lento ekuthiwa umoya omubi, zonke lezi zinto lezo zo negative energy azisebenzi ngenye into, aziphoqi wena, cha zikulethela into, zisebenza ngawe vele lezo zinto. Yabo zisebenza ngawe. Uthola ukuthi wena ngoba ukho conscious, uthola ukuthi uvele wena uretaliate nanga umuntu wesifazane la umuntu wesilisa, vele lesi silwane sesiqonda ukubhedisa into zakho vele, noma le evil energy seyiqonde vele ukubhedisa into zakho. Izosebenza ngawo ukuthi wena phakanyelwe umoya, wena izosebenza ngawo ukuthi phakanyelwe umoya, kodwa wena kumele wazi ukuthi mawuphakamisa umoya awunqobi mfethu, awunqobi. Kuka ngaki nje abantu bakhuluma izinto abazoyisola ngazo. Umuntu afike enze into noma akhulume into kuthi mase sekwehlile ukudinwa useyayisola ukuthi uyisholoni le yanto, noma useyayisola ukuthi uyenzeleni le yanto ngalendlela ayenze ngayo, useyayisola. Ngobani? Uphakanyelwe umoya. Yebo singama emotional beings, kodwa yabona asikho isilwane, akekho umthakathi ongalunga kumuntu o-highly conscious. Yabona ukuba highly conscious kusho ukuthi you are one with the universal flow. Yabo le essence le ekuthiwa i-create yonke into le ekhona kuyona yonke into, that bioelectricity permeate every reality. Usuku one with it ngesikhathi u-conscious and aware, at the present moment, ungasabi futhi unga-overthink. Izinto uyibona zinjengoba zinjalo, yabo ubona zinjengoba zinjalo, and futhi wazi ukuthi yiphi decision emele ukuthi uyithathe, yabo. But ke i-overthinking izokutshela ukuthi ucabanga ukuthi umuntu ucabanga ukuthi lo kujwayela kabi, lo uzokwenza kanje, yabo. Yonke lonto leyo overthinking le nefear futhi we mangakwenza ukuthi kuzokwenza ukuthi yonke lonto, yabo. Nje lele fear ke nje libeke eceleni ke lelo, ehlisa umoya. I totally agree, ehlisa umoya. Yabona abafethu lento yakwa spiritual, ama spirits agangile, ama spirits agangile. Yabo nje manje oba ngikhuluma nawe la, yabo la ukhona awuwedwa. Ngisho kuthiwa wena uzibona uwedwa, awukho wedwa, yabo. Kunezinto wena ongayiboni wena,
eyikhona khona lapho. Kunezinto ezi-interject ukucabanga kwakho futhi zikhijack, kodwa ekugcineni umuntu onamandla ngaphezu kwazo zonke izinto wena, phela ngithi wena udriver lomzimba wena, not unless wena ungabona ngelinye ilanga ngesandla sakho siyiphakamela, then kusho ukuthi leyo consciousness yakho isi-excusiwe, isasebenzi kulomzimba. Uma ukuthi wena uzozibona uphaka isandla siyiphakamela, ubone umlomo uyinyakaze, kusho ukuthi ke sekukhona something else that is controlling. Uyena umuntu ophakamisa isandla ashaye omunye, uzothini ke lapho? Uzothini? Icatshangiswe yini leyo nto? Icatshangwe uwe impela, waphindwa wayenza, kodwa underneath there's something. Manje mase kuthiwa ke ungasingenise ekulingweni, yilento eshoyo ukuthi okay, vele ngoba ilingo ziyafika ezigcina zikwenza uphakamisa umoya, iba ne spiritual connection and alignment yeke esokwenza ukuthi azigudluki izinto ongekwazi ukuyimela wena, azigudluki izinto ongekwazi ukuyimela, yabo? Ngoba abantu abafani bafethu, indlela odalwe ngayo wena ayifani neyomunye. Khona abantu abane-emotional control, 50% of them la emhlabeni banayo emotional control, 50% abanayo at all. They can go all the way up to the sky, bebuye bezosakazeka phansi on the floor, indlela abadaleke ngayo. And for them it's not easy ukwehlisa umoya ngoba bathatha ama-emotions kwi-environment bayawa-amplifier as their own, sometimes they distort it. Yinto enjalo-ke sisuke siyikhulekele ukuthi hey, ungasingenise ekulingweni ngoba I'm not capable of this, yabo? But-ke eventually noma at the end into esebenza kakhulu higher consciousness, ukuthi iba conscious, ube present each and every moment. You will know ukuthi what is required, yabo? You will know exactly ukuthi what is required. So ke yilelo ebengizoli-emphasize namhlanje ukuthi yehlisa umoya mafuna ukunqoba. Mina lento ngiyibonile yenzeka, ngeke ngayibona yenzeka, beyazi ukuthi kunento ukuthi uyayenza ubona ukuthi izinto zivalekile, yonke indawo zivalekile, kodwa mhlazana uyenza ngelinye ilanga vele kube ushukela, kube usweet, yabo? Ngobani? Nangesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi bengakabi isikhathi esiright saleyo into leyo. Nansi iyona ke into futhi kumele uyiqaphele leyo indaba ye-timing, yabo? Timing is very very important. Ngeke ngize ngiyeke ukuthinta lento ye-human design, ngeke ngize ngiyeke ngoba u-70% ungama-generators. I-timing ithi respond entweni eza kuwena, wait for ama-opportunities ukuthi eze, wena kumele ukwazi ukuwabona ukuthi akhuluma nawe, yes, azozenzekela effortlessly without ukuthi wena ube ne-burnout ne-frustration, ngoba uzociyeka vele bese uphakamisa umoya, yabo? Suthethisa abantu abakusizayo manje, thethisa uthele bank, wena kodwa wenza izinto ngesikhathi esirong, thethisa uthele bank, thethisa wonke umuntu o-interacta nayo, ubona sengazi ukuthi ayilungi izinto lezo othi uyayilungisa kanti it's the wrong timing, yabo? So I won't stress that one enough ukuthi wait and respond, ngoba uma ngabe uresponda entweni eyifikele kuwena, it becomes so easy. You don't feel like you are forcing yourself, you are forcing things out to happen, yabo? If you have responded, sibuza umbuzo odwa, ngiya-initiate la noma ngiya-respond, ngisho uma uyi-generate, ngoba wefethu uyazi ukuthi makuwukuthi mhlampe uvula ibhizinisi eli-right ngesikhathi esi-wrong, yabo, noma ibhizinisi eli-wrong ngesikhathi esi-right, yebo, whatever the case, uthola ukuthi ngoba i-timing mhlampe i-wrong, uvela ukhohlwa ama-documents ekhaya, i-CK yakho, wawukhumbuli ne-registration number yebhizinisi lakho, uthi ubuyele emumva uphantshelwe yithayi kuyavalwa ngalo, ubona ukuthi there's a resistance all over the place, there's a resistance all over the place, yabo? Uthi uyafika laphana nalokhu sizayo uney'nkinga zakhe, yayibona nje loo nto ugcina uphakanye lo shukela, maybe the timing is not right but yehlisa umoya eventually.